Mis-Sibt sal-Erbgħa li ġej se jittella l-ewwel darba f'Malta l-avveniment magħruf bħala Nickelodeon Treasure Hunt. Fil-tajl tal-għid it-tfal Maltin se jkollhom l-opportunità li jiltaqgħu mal-karattri favoriti tagħhom filwaqt li jieħdu sehem f'att attivitajiet li se jsiru madwar il-pajjiż. Fit-tmiem il-ġimgħa se jsiru għatta spettakli mużikali interattivi fi spazju kreattiv u pjazza teatru rjal biex il-ħadd fl-4 ta' wara nofsinhar tittella parata li tibda fi Pjazza San George tibqa' dejja fi Triq ir-Repubblika u tilħaq il-qofol tagħha fi Pjazza Tritoni. Mit-2 sal-4 kull karattru se jżur lokalitajiet differenti fil-pajjiż. Għal din il-kaċċa għat-teżor il-karattri ta' Spongebob SquarePants, Paw Patrol, it-Teenage Mutant Ninja Turtles u l-Għid se jitqasmu fl-Akwarju Nazzjonali fiċ-Ċentru tal-Esplora, fis-Suq tal-Belt u fi spazju kreattiv. From Monday to Wednesday, kids will be able to go and meet those characters. There will be fun experiences and activities around each of those characters at those venues. So, for example, at the aquarium, there will be a Spongebob fun fair, bikini bottom fun fair. At Spazio Creative, there will be night training with Nella, and so there'll be lots of fun activities at each of those venues. Minn hemmhekk it-tfal se jkunu jistgħu jiksbu wkoll kupuni li mbagħad jisservu f'rigali fi Nickelodeon Animation Studio fi spazju kreattiv. Russell Samuel, il-Viċi President tal-kumpanija responsabbli minn Nickelodeon, Viacom, qal li dan l-avveniment se jsir frott sħubija mal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu. Qal li l-istazzjon televiżiv Nickelodeon huwa popolari ħafna mat-tfal u jasal f'aktar minn 500 miljun dar f'170 pajjiż. Iżda l-għażla li dan l-avveniment isir f'Malta kienet naturali. You know, the island is a wonderful island. There's lots, the climate is wonderful, but there's lots of fun activities for families to do. The idea of the treasure hunt was to showcase all of these fun activities you can do, and do that by bringing big, globally loved characters. Spongebob is 20 years old this year. It's his birthday, so it's lovely to bring him to Malta and allow both visiting families and local families to experience that and celebrate that with us. Il-Ministru tat-Turiżmu Konrad Mizzi qal li parti mill-istrateġija tal-Gvern hija li tiżviluppa attivitajiet għall-familja kollha u dan l-avveniment se jagħmel dan filwaqt li jsaħħaħ it-turiżmu fi żmien l-għid u jżid il-pubbliċità internazzjonali. L-idea tagħna huwa li kull sena dan ix-show dejjem jikber u dejjem inżidu l-attractions u jkun parti permanenti mill-Easter Holidays tat-tfal tagħna li ħarsu lejh għal quddiem u li jibdew jiġu tfal minn madwar l-Ewropa minħabba dal-event. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.